Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta stadiona Stožice, ki je danes obsijan s soncem, krasno vreme, odlično pripravljena travnata zelenica za uvodno tekmo 23. kroga v prvi ligi Telemach. Derbi kroga med Olimpijo in Koprom. Gre seveda za obračun četrto uvrščene domače ekipe proti tretje uvrščeni gostujoči v tej sezoni državnega prvenstva, pri čemer seveda tretje uvrščeni Koper ima enako število točk kot drugo uvrščeni Maribor. Slišali ste vse potrebno pravzaprav za spremljanje tega obračuna že v našem studijskem delu. Po na levo stran proti Urbančiču, ki se je vključil, Jošt Urbančič s predložkom. Kojič ima priložnost, še enkrat Kojič, najprej je blokiral Damjanović, zdaj oddaleč Čelkaka in žoga kar precej mimo desne vratnice. Metoda Jurharja ostaja pri izidu 0:0. Mitrovski odličen strel. Metod Jurhar je lahko žogo tule pospremil le s pogledom. Iličić, kratka podaja do Tomeka, ponovno Iličić, direktno na vrata, boksa Vidovšek na rob kazenskega prostora. Nekaj glavometa in potem proti napad Olimpije 2:1. Antonio Marin gre zdaj po podaji Mitrovskega sam proti Jurharju. Marin preigrava, padel je Marin in tako je Halilović pokazal, da ne bo nič za 11 metrovko. Morda bi moral Marin streljati že prej, odločil se je za še en hakl, kot radi rečemo, po katerem se je znašel na tleh. Dovolj dobro je akcijo spremljal Halilović, bil je zelo blizu in tako je pokazal, da prekrška za 11 metrov, ko ni. Zdaj pa brez dobrim predložkom priložnost za Olimpijo. Kaj je zdaj zadev Urbančič, ali Jurharja ali vratnico, ni se najbolje videlo. Na vsak način sijajna priložnost Jošta Urbančiča. Iličić, Tomek ima priložnost, Tomek v sredino, ko bi moral zaključiti sam. Niti kota ne bo za Koper. Slaba podaja Bresta, tako da je do žoge prišel Damjanović, poslal v ogenj Ruedl mimo Jelenkovića. Ruedl še vedno, Ruedl je padel. Tudi tule kaže Halilović, da prekrška za 11 metrov, ki ni. Ponovno je bil zelo blizu. Iličić, Longonda, Iličić, Rimac, Longonda, brani Vidovšek, Odej, gol! 1:0 za Koper na začetku sodnikovega dodatka. Torej, zapisali bomo 45+1. Odej in vodstvo za Koper v Stožicah. Njegov drugi gol v sezoni ob 2 asistencah v 13. nastopu v prvi ligi Telemach. Krasno sta tule odigrala Jojo Iličić in Longonda, vmes za trenutek tudi Rimac tule, poglejte, potem pa strel Longonda, obramba Vidovška, odbita žoga na levico Odeja, ki je bil neusmiljen ob zaključnem strelu. Krasno tule Rimac s peto do Longondaja, strel Longondaja, obramba Vidovška, potem pa po odbiti žogi ni bilo več pomoči. Brian Safo, Odej, odločitvijo Denisa Halilovića, ampak to je že lanski sneg. Olimpija nevarna, zdaj prek Mitrovskega povrata podaja in gol. Ahmed Muhamedbegović, 1:1. 52. minuta, prvi gol Muhamedbegovića v tej sezoni. Lepa akcija Mitrovskega. In Muhamedbegović je to izkoristil za izenačenje. 1:1, torej v Stožicah. Tule še enkrat krasna podaja Mitrovskega in potem zelo natančen zaključek Muhamedbegovića, ki je zadel s pomočjo desne vratnice. Izenačenje v Stožicah.
Takole Muhamed Begović, Jurhar seveda brez kakršne koli možnosti in razveselili so se tudi na ljubljanski klopi. Pa baj, Andjaje, žoga ostaja v igrišču, Longonda, gol! Ponovno Koper vodi, spet je bil udeležen Jean-Pierre Longonda. Odej je pobegnil po levi strani, krasno zaposlil Longonda in od 58. minute Koper znova v vodstvu. Jean-Pierre Longonda, napadalec oziroma vezist Kopra iz Konga, tudi z belgijskim potnim listom, prvi gol v sezoni. In Koper v Stožicah ponovno vodi. Malce je tu žoga, se zdi, oplazila, no tole je bil res krasen prodor Andjajeja, potem pa strel Longonda, Lenkoviča je žoga malce oplazila, malenkost tudi spremenila smer, dovolj, da je ostal na napačni nogi Matevž Vidovšek in Koper je prišel do novega vodstva. Brez težav do žoge Damjanović, Iličić, mislim, da ni ofsajda. Jojo Iličić gre v kazenski prostor, Iličić z desnico, odbita žoga in gol, Andjaje! Basiru Andjaje je vstopil na mesto Ruedla na začetku drugega polčasa in zdaj že ima na svojem računu tako gol kot asistenco. Takoj je bilo jasno, da je Ristić držal v igri Josipa Iličića, da ni šlo za ofsajd. Dobro, bomo počakali seveda na počasni posnetek, ampak nekako v liniji našega komentatorskega mesta je bilo vse skupaj in povsem desno v obrambi Olimpije je bil Ristić, mislim, da bliže Vidovšku v trenutku podaje proti Iličiću. Tule, no tamle poglejte, kje je Ristić in seveda ofsajda tule niti slučajno ni bilo. Iličić je sicer moral zaključevati z desnico, ki je njegova slabša noga, ampak dovolj dobro je ustrelil, da Vidovšek žoge ni uspel ukrotiti, odbitek pa je v mrežo torej pospravil in Andjaje in zdaj Koper vodi že s 3-1. Prvi gol in prva asistenca v prvi ligi Telemaha na današnji tekmi za Basiruja Andjajeja, za 24-letnega Senegalca v vrstah Kopra. Vse manj je seveda časa za Olimpijo, še vedno pa ga je seveda dovolj. Priložnost, obramba Jurharja in potem odbija, mislim, da Damjanović pred Urbančićem, pa Dofo strelja in gol, Dino Kojić. 3-2, Dino Kojić. Tole je zdaj zadetek zmajev, dobesedno visel v zraku. 77. minuta, Olimpija se vrača. Za Dina Kojića je to 4. gol v sezoni. Le še gol prednosti zdaj za Koprčane. Poglejmo, če je bilo vse čisto. Ja, tule nobenega dvoma, takole Motika, pa potem Dofo in lahko delo za Kojića. Lepa akcija zmajev in tekma je znova povsem odprta. Mittendorfer. Ristić. Ofori, hitri Ofori, padal je Ofori. Tole je bilo v kazenskem prostoru. Halilović kaže, da ni 11 metrovke. In to se je tudi zgodilo. To se je tudi zgodilo in to pomeni, da bo Olimpija najbrž zdaj dobila 11 metrovko. Longonda in Ofori sta bila tu v dvoboju. Stik je bil, ampak se pravi, meni se je zdelo, da je to najbrž celo premalo za vključitev VAR-a. Toda VAR se je vključil in 11 metrovka za Olimpijo.
Pedro Lukas in 3-3 v Stožicah. 92. minuta, izenačenje. Pedro Lukas, drugi gol v sezoni. Krasna tekma v Stožicah. Olimpija je bila praktično že v izgubljenem položaju, ampak zmaji so se vrnili. Ali lahko morda zdaj na krilih tega izenačenja in izdatne podpore s tribun pridejo celo do popolnega preobrata? Veselje torej zdaj v taboru Olimpije. Zelo zanesljiv je bil z bele točke Pedro Lukas. Begović. Muhamed Begović. Motika se obrača, strelja in mimo gola Nemanja Motika. Veliko verjetno je tale točka kar težka že preživeti, glede na to, da ste vodili z 1-0 in 3-1 in na koncu Ljubljano zapuščate samo z 1. Kako ste sami videli in občutili tekmo? Pa sigurno nismo zadovoljni sa jednim bodom. Kontrolisali smo utakmicu sve vreme do tog drugog gola i posle smo pali. Naivno smo primili golove i šta analizirat ćemo utakmicu i idemo dalje. Ampak vseeno verjetno nekaj pozitivnega lahko izvlečete, da 70 minut ste bili boljši od Olimpije in zabili 3 gole v Ljubljani. Samo še verjetno treba delati, da ni tega paca, da 90 minut se to zdrži. Tako je, treba da držimo tih 70 minuta, da ponavljamo, a posljednjih 30 minuta da izvučemo pouku i da iz utakmice u utakmicu budemo bolji. Hvala in srečno. Hvala vam. Pero, at the end, a point well earned, considering you were down 0-1, 1-3. Where did you guys find the energy at the end to go? You weren't even far from a winner. Yeah, it's difficult. We knew about the game. This should be a tough match. They have good team, but we fight. We are in good moment. We play good. I think that we deserve a little bit more. We start really good the game, and then they score. We drop a little bit, normal. But in the end, we were better in the game. We should get 3 points, but it's okay. We are in good path. Do you think that the change of the game was with the substitutions as well? When your coach put on way more attacking players than at the start, was that maybe the pivotal moment? I don't know if this was this right moment. Of course, the players that come from the bench help a lot the team. This is our job. When you are not playing start 11, you need to come inside and help the team. And we are working really good, all players that we have in squad. And of course, this we get today points because this. Yeah, the coach spoke before the game that it's a privilege for him that he has everyone back, no injuries, only one suspension. I guess for you guys it's the same, because you know you have to give a bit extra to even be in the squad, so you give out your maximum every game. Of course, today we have now in the squad a lot of good players. It's difficult to play. We can look the bench today was a lot of good players. They start 11 top players, so it's difficult to play. But this is good. We have competition inside the team. This is healthy. This is good for the team, for the club, for everybody. Just for the last thing, when you took the penalty, did you pre-decide where were you going to shoot, or did you change in the last second? To be honest, I changed. I changed in the last second because I trained this week to shoot there in the right side. But I saw the goalkeeper in the end try to go there, and I crossed. Yeah. Thank you, best of luck. No problem. At the end, you must be very pleased how your team reacted after going down twice, 0-1, 1-3, to get a point. Wasn't even far maybe from 3 points. No. I'm really happy. Obviously, everybody wants to win. Especially, in the first 20-25 minutes, we create a couple of chances very clear to go at front. Unlucky that we concede in the last minute of the first half. But, we play against Koper, that they are a good opponent. That's why they are up there. And they put, in some moments in the first half, they put the things difficult, especially also in the second half when they went 2 goals up with this 3-1.
But this is what I said to the guys now in the dressing room, that we have a strong and positive mentality, and that's why we've been able to equalize the game. Plus, we could win it. It was one thing I noticed when you made the changes. Augustin Dofo played a more attacking role than we're maybe used to. He created the chance for the second goal as well. Is that something that you were working on as well when you put him in the game? Well, the thing is, something I'm not going to discover Dofo. You know also better than me his qualities and his potential, and we know his energy. So we put him there because we knew that he will bring us energy. He will give us that last push that we need in the last 20-25 minutes. And he came on brilliant, and he helped the team to try to achieve the 3 points. In the end, it couldn't be possible, but I'm really happy also that people that is coming from the bench, like him, like Kelvin, they come, Motica, they came inside and they worked really hard. How much does this result give you motivation looking forward to the next games, coming back from behind against such a quality opponent, which maybe was sometimes a trouble for the team? Yes, as I said, I'm very happy, very positive. Why? Because after this break that we had, the preparation was fantastic. You could see it in the games. Obviously today, as I said once again, we play in a very good opponent. They press us very good, and at some point we struggle, we lose some balls, which is part of the game. But the reality is that we've been able to go through all of this, even if we were 2 goals down. The team keeps pushing, keeps playing, keeps believing in what we do, and that's why I'm really, really pleased and very proud. Zoran Zeljković, na koncu verjetno podobna zgodba kot ob rezultatu v prejšnjem krogu. Niste zadovoljni s točko, verjetno ste pa zadovoljni z igro. Ali je kakšna drugačna ocena? Ja, mislim, da smo pokazali dokaj dobro igro, vedno je lahko bolje. Seveda sem razočaran, ker nismo odnesli vse točke, ampak verjamem, da na tem moramo graditi naprej. Gol dosežen v zaključku prvega polčasa, povsem zasluženo, takrat ste bili v nadrejenem položaju na zelenici, bomo dejala. Pa ni dalo to morda želene tiste psihološke prednosti, da ste ga tako hitro prejeli na drugem polčasu, ampak vseeno ni spremenilo poteka tekme. Kako ste vi sami spremljali dogajanje? Ja, že od prve minute drugega polčasa smo pričakovali pritisk, videli smo pritisk Olimpije z 12 igralci, iz tega so tudi zadeli. Potem smo mi to malo stabilizirali, bili dokaj dobri v tej pas igri, imeli te neke priložnosti, ki smo vedeli, da če bojo tako visoko pritiskali, da jih bomo imeli. Imeli vse v svojih rokah, nažalost dobili res prepoceni zadetke in še enkrat zato smo bili kaznovani. Bi morda spremenili kaj v tisti končnici tekme, kajti vseeno se je zdelo, da še vedno poizkušate tudi sami igrati nekoliko napadalne, ni bilo čiste tiste obrambne postavitve. Bi morda tam iskali kakšno spremembo pri držanju te prednosti? Dobro, to tekmo smo imeli določene težave, ampak mene je zdi ta sploh zadnji gol, glede na to, da smo spremenili sistem igre in bi z eno to podajo lažje morali iti na to žogo na stran. Naš centralni branilec, to je bila prva napaka, potem res nepotreben prekršek, se pravi v neki situaciji, ko smo 2-1, mi naredimo penal, res kot otroci. Ampak nažalost se moramo z napakam učiti. Še za konec je pa vseeno dokaz, da Koper še naprej v tej nogometni pomladi igra napadalen in atraktiven nogomet, kar je vam kot trenerju verjetno zelo všeč. Ja, 3krat smo zadeli, se pravi, imamo še kar nekaj orožja, ki ga ne moramo koristiti, se pravi, imamo še zelo dobre igralce, ki trenutno nažalost niso zdravi ali pripravljeni, tako da verjamem, da je pred nami lepa bodočnost. Vso srečo. Hvala.